Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat bidor. Ka National People's Party haka kharway tarik uno pra arjar arpo kala sanga daga bateng yaw nong yalam jongkaliang persya u Dr. Mukul Sangma daga baong baka sorkar kongres haka por ba udang long kum u menteri rangba jongka jela kam shim ladon satya yakamon ban pentrekam yaka airline permit haka jela Meghalaya wat hadin bau Dr. Mukul Sangma ulatau daga high level committee house nem arjar khatar yaka balakli dauba bindo lanong ubalalong kum usembut menteri rangba. Habakren syakilat patai kubor u National Youth Working President jongga NPP uba Nikki Nongklau bat Working President jongga NPP Shillong City kila ong baka jingyai keno bat ka jingyai kento jong Dr. Mukul Sangma nakapor syakapor hapok kayeng dorbar tauan bat kumjuru syabar jongga yeng dorbar tauan kidai tang ki jing keno kiba lamler sudah namar baka sorkar MDA kabalayalam daga NPP menta ka kenti kadai ka bajia trailang bat upaj ba bat kumjuru bat kiseng balang naga benta ban penurlong ya ke jingdawa baga sorkar India kan menjurno kenang ban yo pentrekam ya ka airline permit hak jela Meghalaya kajing ketho dangsen dawni no lam jong kaseng kongres kalau kaba thok bat kaba supori pajba hak betam hak bede kan gamat LP nomor kam don nang rim hai kajing keno kajing ketot jong la kalong hapo yang kayu sembina kalong habar marta ila masaki barat hadian kijing pensai nakaliang ke sarkar nakaliang CM ban nakaliang sembut menteri rangba rai kini kita yai per nakawi sini bersama ni kerana kaju amat kami dai buat kenika ILP buat kento ya kan ke sarkar ke yalam ya kan ke bor sencar kan ke jala jungi tikajing keli jungi kalong yo Dr. Mukul Sangma kubuk ni kapor kalong ba le ayu kapor mukul dan kapor ba kapor ba sarkar kongres kadang bat yo lakam sensyar jong kani jela ba kapor sarkar kongres kadang bat yo lakam sensyar hangte po Delhi kile ayu ya kani ka isu ILP kabadi ki isu go laiki labun senam nadu senam nyo pandai terter kadai isu ka bakipat ba ka jela ikwa kidawa rai anda haba kimdon syu habor bat kidon nakaliang persya kadai kamram yuki tangon si persya klem da phaidien pa ayu bilale khamtam nakaliang yuki por kibat ikbor ya kabor sensa tingila kan pen kenma fi kendiak ru ba daya kapor jung Dr. Mukul lathung komiti jongka high level committee ban pek hakabidai kani kamat LP hakabalatung chairman yang sembut menteri jong uhi hak tu por wa bindo lanang rengkat kiwai kidkhot jong tu komiti wan bisar hak bede bak isu LP riwat ya kata ka komiti kala recommend kala pediang wan pentrekam ya ka LP rekam sim ladan kanu kajing pentrekam lan le bede le nakaliang jong sarkar jong Mukul Sangma wat ngeken mau ya kawai kajing kenta jong Mukul Sangma hakaba yadai bakani ka LP wat uba bendu lanang wadai chairman jaga tu komiti ula kentho jur ya ka sarkar ju mukul ha tu por ya ka jingle bom senyo namar kalong tang ka jing tunlut ka ya ka por ya ka bor hakaban thawi komiti khamtam hakabai dai na ka benta ka isu ILP te ke ka bangidan bonong ya Dr. Mukul Sangma bagi kinongelam ju ka seng kongres lekno sala konstituensi lejong train na ka benta ki pajba hoi pidon nakaliang persya tangwan su persya compare reklut por na iladi na kabenta karoy ka par jeng ba konstituensi jongki bada filebe biset ka konstituensi jongki bubun kinang ilam khantam jong kongres khilam ka jing sak dien ka badang sak sikat dai rekani sarkar kadai ka sarkar upajba kabla persyang manyaya angkat bar kipajba kabla persyang tunu ban pentrekam ya kimat ki bakta yangi ngejat benre bada ya kani ka sarkar ba lasim ya ke resolution dabaro ke malie banra syatai sarkar pedeng bandawa ya ke ILP nak mentar ke jindam kami ke bajba bat hakabedai bat ke Meghalaya residential Safety and Security Act
kaba mukul ukran badai ban petrekam kani sarkar kadang pek benia kadang bisa kadang ilek kumno ban penbah ya kata ke ike baki kilas dan kani sarkar kadang ilek kumno ban penbah nangar ngim kwa bandon ya kanu ka an kaban trekam hakani ka jela jungi kumboong da manur manu ban lechet ya ka jan nani ka patrun ka bapai ladangan thiet ya ka jan ngan thiet ka bai nganung thiet ka bapai te namar ba katu ka an ka ba konkret maki kadon ka jingduna kadon ka jingko deh lo ta kanong rem kadi sarkar kadang ilek ban penbiang ban penbah na ka benta ka jingbit jong biang jong upai ba jong kani ka jela jungi